Turabasoje kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemerere mbabwire ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwajurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwakatiye Viola RBB Albert umunyasudani y'Epfo igifungo cy'amezi 6 gisubitse n'ihazabu y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, usaba ko ahabwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuwa 4 Kanama 2026 Viola RBB Albert yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nyuma yo guhamwa n'icyo cyaha cyo gukubita no gukomeretsa umwarimu we wigisha muri kaminuza imwe mu mujyi wa Kigali. Urukiko rwamugize umwere ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho, ruvuga ko nta bimenyetso bihagije byari bihari ngo kimuhame. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko hari ibimenyetso bigaragaza ko Viola yagikoze kandi icyo cyaha cyo gukoresha ibikangisho gihanwa, ndetse ko igihano yahawe n'urukiko rw'ibanze ari gito ugereranije n'uburemere bw'ibyabaye. Urubanza rukomoka ku kibazo cyabaye kuwa 4 Kanama 2026 ubwo Viola wari umunyeshuri muri iyi kaminuza yajyaga muri laboratoire y'ishuri aho umwarimu yarari amusaba ko yamwongerera amanota ku isomo yari yatsinzwe. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo kongererwa amanota, Viola yahise atangira gukubita umwarimu we, amukubita inshyi mu maso, amurya inzara mu maso ndetse aranamuniga kugeza ubwo abandi bari aho babatandukanije. Uyu mwarimu yabwiye abo bugenzacyaha ko uyu munyeshuri yamusabye kumwongerera amanota ku isomo yari yatsinzwe atabikoreye, abyanze undi aramukubita. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko nyuma yo gukubita umwarimu we, Viola yamubwiye amagambo y'ibikangisho ko iyo baba bari bonyine yari kumwica, ndetse ko ari we utuma atsindwa amasomo. Mu iburanisha, Viola yemeye ko yakubise umwarimu we, avuga ko yabitewe n'umujinya wo gutsindwa amasomo, ariko ahakana ko yaba yaramukangishije kumwica. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse kandi ko Viola yishyura umwarimu we indishyi izingana n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, zirimo amafaranga ya avoka ikurikirana urubanza, amagarama n'indishyi iz'akababaro. Mu bujurire bwashyikirijwe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ubushinjacyaha busaba ko urukiko rwemeza ko Viola ahamwa n'ibyaha byombi, ari byo gukubita no gukomeretsa ku bushake ndetse no gukoresha ibikangisho, maze agahanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubushinjacyaha kandi usobanura ko igihano cy'imyaka 3 kigizwe n'igifungo cy'umwaka umwe ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake ndetse n'imyaka 2 ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho. Icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gishobora kujuririrwa mu gihe kitarenze iminsi 30, ari nabyo byatumye ubushinjacyaha butanga ubujurire busaba ko uru rubanza rwongerwa gusuzumwa. Ndabashimiye, byari byo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere.